Hujan bales di wilayah Kecamatan Mengui Dugas Kamis 5 Agustus ngelemang ngeranang belabar. Tetelu umah di Jalan Siulan, Gang 2 Banjar Kauh Beringkit, Kelurahan Kapal, kena belabar ane tegahne aman entud anak kelih. Belabare masih ngeranang sepeda motor ajak mobil pickup keleb ajak ngusah Kang Rurung. Sengentu dogenan, lampu penerangan rurungnya masih ebah ulian kena belabar. Wayan Subawa nuturang, yeh telah bahe macelap ke umahne uli jam 3 ngelemahang. Barang-barangne cara TV, speaker, anyud playbang belabar. Maka tetelu sepeda motorne aneh sedang meparkir di garasine masih kelab. Subawa ngorang, dugas tahun 2018 masih tahan ada belabar cara kini. Cuman belabari aneh jani paling keras. Ene makade ulian pelemahan umai keiterin duang telabah. Pas hujan, sagetan makedadut labahe meluap. Ada buin umahane Subawa pas di campuhan tukade. Kabit Kegawat Daruratan dan Logistik BPBD Badung, Dr. Nyoman Ermi Setiari nerangang. Petugas BPBD Badung subetuhun ke lokasi. Ada sawetara 4 titik ane meluap telabahe di Badung. Tongosne di Kelurahan Kapal, dam kerobokan Muncan ajak Darma Sabe. Tim Bali Express ngelaporang.